Die heb je ook niet. Je hebt ook. Romanantur, Dios bendicionamos. Estamos, Senhor, danke conosco por começar serviço. Eles lá para. Estamos bom meninas não, que nos na casa também via de live stream. Nós estamos, Senhor, danke. Bíblia da bisa está contento me dava ta ora na bisami bancas de Senhor parando de boa porta na o Jerusalém e bendição de Deus está flui. Amém. A bendição na nós não que nos via de live stream. Am da pastor Marlon Binet. Sa kita iglesia Vida Novo, papiamento, já sabra. Que Deus bendicionabo awe. Awe nós sim, nós rumang de Cascaba, nós rumang pastor Jos Reifo, tá junto conosco time de alabança. Awe mensagem tá em nome de Jesus, tem poder em nome de Jesus. Para sana, para tocar e para bendicionar. Laga nós reza. Nós vamos danke Senhor, que awe nós por halsa bom número. Como número da riba tur número, que o Senhor Deus não tem nenhum número que pode comparar com esse tipo. Quando não diz número 1, pero não tem número, mas não tem rango. Arriba tur número, todo dia tem que dobrar, toda língua tem que confessar com a voz do Senhor. Bendicionar esse serviço aqui, Senhor, danke para a nação que está flui, danke que nós por convertir a trobe, ou convertir de novo mês, ministro acabou. Mas o Senhor, a voz de Deus, que em nome de Jesus, tem força para sanar, para curar, para liberar. Amém. Amém. Que nos malaba, Senhor. Em nome de Jesus. Zullen we de handen klappen? Hem loven en prijzen wie hij is. Want God is goed, amen. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Our God is good, amen, hallelujah. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
mercy enduring forever. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Oh, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, who you are. Who you are. You are good. Hey, hey, hey. Ik hoor me niet goed. God is goed, amen. God is goed. En we willen ons verblijden in hem. En broeder Maurice gaat mij vertalen. We gaan ons verblijden in hem. Nós também regocijamos, nós também sentimos contentos do Senhor esta noite, amém? Nós também sentimos contentos do Senhor. Bent u er klaar voor? Bent u er klaar voor? Bota klaar, Pauwe. Halleluja, let's go, rejoice. En we mogen best bewegen.
Jozef Bisera Worate. Broeder Jos heeft net gezegd, wij zijn meer dan overwinnaar. Dice su banibo, grita más que vencedor. Damasco vencedor. I'm more than a conqueror. Oh, no se olvida un parte, no se olvida un parte. No está más que vencedor. Door hoe Christus is hij, amen. Van via die Christus, amen. Wij zijn meer dan overwinnaar vanwege Christus, amen. Oké, repetido qua los tipis awak. Say more than a conqueror. 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 More than victorious. More than victorious. More than victorious. More than victorious. I rejoice. I rejoice. Dank u wel, Heer Jezus, dat we in u meer dan overwinnaars zijn. Vader, dat er geen omstandigheden zijn die groter zijn dan u bent, Heer. We prijzen en loven u wie u bent vandaag op deze Alabanza, op deze praise-avond. Met alles wat we hebben en alles wat we zijn. En alles wat we hebben en alles wat we zijn is al van u. Dus we geven het alleen maar terug, Heer, vandaag. Nós damos turcos na bo Senhor, Awe. Kom met de kracht van de liefde van uw Heilige Geest. Vem que poder de bo Espírito Santo. Dat het niet van ons, Heer, naar u is alleen. Não está de nada de nós, Senhor, pero de a vós, Senhor. Maar een samenspel in relatie met u, Heer. Também nós temos comunhão com vós, Senhor. Vader, want dat is het grootste doel. Mas nós aceita nos deseo de mais grande. Dat we samen met u, Heer, zullen leven en regeren. Nós por estar junto com o Abo, nós por reinar junto com o Abo, Senhor Deus. U bent een goede God, Heer. Abo te bom Deus, Senhor. Wij prijzen en loven u wie u bent. Alabado e adorado nome, Senhor. In Jezus' prachtige naam. De nome de Cristo Jesus. Halleluja. Halleluja. Zullen de Heer een groot applaus, klap of Nós vergeven? damos, Senhor, forte aplauso. Bijvoorbeeld al. Want u bent goed, Heer. Wij willen niks anders dan uw naam spreken. We want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart, over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Samen. I just want to speak the name of Jesus. And every dark addiction, and every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name. Your name is power. Come on. Your name is healing. Your name is life. Your name is life. Break every
break every stronghold, shine through the shadows, break like fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul against by depression. Speak Jesus. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Listen. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness. Jesus in the darkness. Over every enemy. Family. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus, come on. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. In the darkness. Jesus in the darkness. Over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout, come on. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness. Over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh, laat je horen voor de Allerhoogste Heer. The name of Jesus. Geef een applaus voor de Allerhoogste Heer. Laat je horen voor de Allerhoogste Heer. Daniel. Jack. Your name is power. Come on. Your name is healing. Your name is love. Oh. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love.
And praise for the name of Jesus. En kom toe aan de lofprijs eerder dan binnen. Er is niemand zoals u, o Heer. No di duende manera vos, Señor. In uw kracht, Demo poder, in uw liefde, demo amor, in uw genade, demo misericordia, in uw vrijheid, Heer. demo libertad. Dan mogen wij zijn. Y nada nos portar. Dank u, Heer Jezus. Dank je, Señor. Dank u, Señor. Salsa nos mananalaira como un señal de entrega al Señor, como un señal de que nos da geeft toekomst over. Nos dice Señor, nos apurba te ave ya sabra, pero ya que nada abo tu toekomst over, Señor. Señor, lo mi Pai, Pablo, ningún otro Dios, pero nada. ¿Vos sabe cantar? Señor, lo mi Pai, Ja, Benochi. Voor degenen die niet begrijpen wat we zingen, gaan we het een beetje vertalen. We zeggen: God, wij buigen voor niemand anders dan u alleen. En er is geen andere troon die wij gaan dienen. Het is uw troon die wij willen dienen. Dus het is een besluit. Vanavond willen we zeggen: u bent Heer over ons leven. Vanavond willen we zeggen: er is geen andere God dan Yahweh. Señor, no mi bailabo. Señor, no mi bailabo. Ningún otro Dios, pero nada vosotros. Señor, Señor, no mi adoramos. A vosotros mi alaba. Ningún contra pero a vosotros. Ik zal geen andere idool hebben. Lo mío, tío, Otro ídolo.
Is het possible, kami lugar ko Santa? Als het mogelijk is, wil ik u vragen, vriendelijk vragen om te knielen. Als een teken van, si botito lo na rodilla no haciele, pero la nos entregar anoche aquí na Señor. La nos entregar anoche aquí na Señor. Dice Señor, Señor, mijn Heer, ik zal voor niemand anders knielen dan u. Señor, me te entregar turcos delante de vos, Señor. Mi corazón, turcos me te entregar, Señor. Señor, no me vayas. Señor, su presencia está aquí llena. Señor, no me adoramos hoy. U alleen wil ik aanbidden vanavond. No miro ningún otro trono personal. Señor, mi corazón te aplauso. No miro ningún otro ídolo. A trono personal. Señor, mi corazón te aplauso. No miro ningún otro ídolo. No miro ningún otro ídolo. A trono personal. Señor, mi corazón te aplauso. No miro ningún otro ídolo. A trono personal. Señor, mi corazón te aplauso. No miro ningún ídolo. No miro ningún otro ídolo. A trono personal. Señor, mi corazón te aplauso. No miro ningún otro ídolo. A trono personal. Señor, mi corazón te aplauso. No me clavo ningún otro Dios, pero nada soy. Señor, nos lo noté ningún otro ídolo, Dios, ningún trono, nada otro que nos lo pone delante de vos, Dios. Pero na abo, Señor, nos está entregar nos corazón. Na abo, Dios, nos está entregarnos vida. Na abo, Dios, nos que entregarnos alma, nos ser, oh Dios, nos que dedicarnos vida. Na abo, Dios. Mas o abo de Dios Todopoderoso, abo de Dios alto y elevado y digno para ser alabado. Aleluya. Nos está donando tu honra y tu gloria. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.
Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. 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 Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Te adoramos en la hermosura de tu santidad. Tú estás aquí. Nos deleitamos en ti. Tú estás aquí. 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 Invocamos tu nombre. Tú estás aquí. 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 Aleluya. Estás aquí, Señor.
Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor de koning Jezus. U bent de held. U bent de held die voor ons strijdt. U bent de weg. U bent de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bal en valt neer. Naar boven alle namen. Grote naam, Jezus overwinnaar. De duisternis opknapt door u. De duivel is door u verslagen. Tot waar is je macht? Waar is je beker gebleven? Jezus leeft. Jezus leeft en ik zal leven. Halleluja. Dus heb ik die. En die is ons zang. De hemel juicht, kom op. De hemel juicht voor onze koning. En de machten van de boven alle namen. Nou boven alle namen. Laat je horen. Nou boven alle namen. Halleluja, halleluja. Nou boven alle namen. Boven alle
aplausos al Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Dank je, Jesus. Voor de rij die rijden, het Señor die Señor. Bom nombre, te sin igual, aleluya. Dank je, Jesus. Nos alma da lavabo y bendicionado. Dank je, Señor. Quando nos banduna na Senhor, de uma atitude de alabança, te pedi, estão de uma ofrenda para bini. Se duna na Senhor, tá bendição, tá acto de alabança. Se duna na Senhor, para sobre o Senhor a bendicionar nos promete. Se duna na força na Senhor, se duna na Senhor, para sobre eta nos rei, o a bendicionar nos cabo. Tata santo, nós vamos danke pela ofrenda aqui. Nós vamos danke pela ofrenda, Senhor. Danke, Senhor, que nós podemos nabo. Nós te pedimos bendicionar a ofrenda aqui. Bendicionar a que não tem para donar, a pessoa que está passando por difícil financeiramente. Nós vamos danke com nossas finanças, nos vida de bom e que nós podemos nabo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Segunda ofrenda da passa, nós estamos de luna de calor. Como igreja Vida Nova Monte Carmelo, nós temos uma ação para pôr air condition. Quanto é que air condition que tem? Quanto é que air condition que tem? Air condition? Porque air condition sim, ah bom. É hora. É hora de pedir que nós duna para nós comprar air condition. Pero nós queremos comprar air condition mais pronto possível. Que me coisa outro ano. Ano aqui para sorteio, por um meta para nós comprar air condition. Que lá nós temos uma estatística. Pero mi saco también es fácil, ¿no? Pero ¿cuánto nos falta? Nos falta más o menos 40% de mi casa, algo así, ¿no? Que me dice, oportuna, para nos air condition, no te pom. Y ahora más calor vira, a comprar luna, morista hariso. Se você tem erco, está cantando tem erco. Se tiver dame, está mais contento. Está contento sempre, sim, pero. Amém, amém. Nós estamos Deus danke, de projeto de air condition. Não sei, é 40%, uma volta. Não sei, é 40%, nós vamos chegar a 55 mil. Nós estamos na 21 mil. Que mendi, nós vamos duna, nós preocupamos duna, para nós termos air condition. Amém? Danke, Senhor. Amém. Amém. Nós estamos passando outro PowerPoint, mesora. Já domingo volta de data, dia 18 de junho. Pero se você já sabe, dia 17 nós temos dia de data aqui na igreja. Nós temos um programa muito especial. Tem algum carte que vou invitar algum data. Nossa irmã Sandra vem, nanta para de irmã para trás aqui para. Irmã Sandra, depois do serviço, ela tem carte não. Vou tomar um carte para invitar um ende. Amém. Outros irmãos, dia 17, nós temos um programa bendicionar. Nós temos também nosso estúdio de Bíblia. Já março aqui, mês para o estúdio de Bíblia. Um aplauso para o nosso irmão Vianney. Quase um bom trabalho guiando o estúdio de Bíblia de Luna. Já março, nós temos um de trobe. Nós estamos em Lucas capítulo 10. Se nunca vamos a pensar de Bíblia ainda, vou 30. Qual a hora que estava por 30? Sobre cada temporada de curva, que me diz Lucas capítulo 10, já março ou metade 8, nós lotei para o estudo de Bíblia. Nós estamos, Senhor, danke dame que nós junto com nós pastor ng Tim, com Marquita Sutherland, Landa para, nanta missioneiro ng aking Corsao, nanga bin join a família de Vida Nova, nanta bem ajuda em diferentes partes do ministério de trabalho do Senhor. Amém. Então, nós estamos contentes com nós temos nosso irmão Jos junto com nós. Zijn ik blij dat we Jos met ons kunnen hebben. Pastor Jos is een echte man van God. Hij is een hele lieve broeder. Hij heeft een hart voor mensen en een hart voor God. Hij is echt geroepen door Jezus om zijn evangelie te verkondigen. Hij echt llama para anunciar el evangelio de Cristo. Que me dice, nosotros un fuerte aplauso, pe. Antes de compartir la palabra de Dios con ons. Hij gaat met ons het woord van God delen. Dankjewel. Goedenavond, lieve mensen. Boa noite, estimada. Ik hoor geen lieve mensen. Goedenavond, lieve mensen. Me atende en Hey. het douche en aan contestar. Want Jezus is de weg, de waarheid en het
Pastor Jesus, está el camino de verdad y Dus leven en dat er leven mag zijn hier ook in deze gemeente. Amen. Aquí también por tener vida de Señor en iglesia aquí. Zijn er mensen die mij niet kennen? ¿Tienen que no conocer me? Oké, dat is hartstikke goed. Maar nog beter is om de Heer Jezus te kennen. Amen. Amen. Tienen que conocer me, pero mi yo conocer no va a conocer Jesús. Amen. En daar gaan we het vanavond over hebben. Entonces, a ver, noche para tocante de ser. De naam van de preek is in de naam van Jezus. El nombre de predicación está en nombre de Jesús. En ik was zo aan het denken Me estaba a pensar over wat ik daarover moest delen. que como tengo que compartir tocante de ser. En opeens was het veel te veel om te delen op zo'n avond. Entonces, dado momento la vida hope para me compartir una noche sin aquí. Want er staat zoveel over de naam van Jezus in de Bijbel. Pastor, Bijbel te bisa hope tocante de nombre de Jesús. Meestal bidden wij in de naam van Jezus. Normalmente no está reza en nombre de Jesús. Wij vragen in de naam van No está Jezus. pide en nombre de Jesús. Wij zingen in de naam van No está Jezus. canta en nombre de Jesús. En we geven in de naam van Entonces no está Jezus. duna en nombre de Jesús. Amen. Amen. Dus de preek is vrij beperkt. Que me di e predicatie un poco breve. Maar ik wil de preek onderbouwen met wat bijbelteksten. Pero voor vandaag. mi que argumentar e predicatie con texto na die Bijbel. Als eerste heb ik hier staan vanuit Colossense 3 vers 17. Promemi tinha aqui na Colossenses 3 versículo 17. En we hebben afgesproken dat er alleen in het papiaments A nossa palavra com o papamento só nós de lesa. gesproken wordt. Pa spar tempo. En de Nederlandse mensen mogen lezen vanaf Então, estamos het de lesa scherm. holandês por lesa e texto na holandês. Amen. Amém. Oké. Colossenses 1:17. Den tudo lo que vos obisa of hasi, vos me se honra em nome do Senhor Jesus, chamando Deus stata danke pa medio de je. Doe alles wat u zegt. Alles wat u zegt. Hasi turcos que obisa, Of doet. a turcos que obisa of hasi, In de naam van de Heer em Jezus. nome do Senhor Jesus. Johannes 14 vers 13. Juan 4, versículo 13. Tabisa, Kiko que posso pedir de mi nome lo mi hasi, ja assim em ajuda mostra glória de Tata. En wat jullie dan in mijn naam vragen, zal ik doen. Lo que posso pedir de mi nome lo mi hasi. Wat we in zijn naam vragen. Lo que nos pide de su nombre. Johannes 14 vers 14. We gaan er snel doorheen. Juan 4, versículo 14. Nee, nog eentje. Het is hem. Nee, nog eentje. Nee, hier, klikker, de klikker. 13, 14. Nee, de klikker. Jullie zien alleen in Nederlands. Oh. Ja. Kiko que posso pedir mi number, posso pedir de mi number, mi hasi. Ook weer in de naam van Jezus. Também em nome de Jesus. Johannes 16 vers 23. Juan 16, versículo 26. Het is opgesprongen, je moet terug. Ja. Ja. Jesus contestou, se gente te estimar-me e te obedecer minha palavra, e me tata lo estimé, nós lo bini cerca de e que da Bíblia cerca de. Lezen we goed wat daar staat. Lees bom que da Bíblia. Alles wat u de Vader zult bidden, in mijn naam zal hij u geven. Tu lo que posso pedir tata de meu nome, lo me duna bosso. Wat zal hij ons geven als we bidden in zijn naam? Que le duna nós? Alles. Turcos. Alles is alles, hè? Turcos. We gaan ergens naartoe. Nós estamos indo caminho. Handelingen 3 vers 1. Hechos 3, versículo 1. En eigenlijk zou ik dit wel moeten lezen, want dit is een verhaal. Então, aqui sim me beleza, isso aqui é uma história. Zullen we dat doen? Oké. Prima. We kennen dit verhaal allemaal. Nós não conhecemos a história. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het 9e uur. Dia Pedro e Juan vai participar em oração de 3 horas de meio-dia no templo. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. E não estava de homem que estava da lam foi seu nascimento. Todo dia estava da carguei riba na entrada do templo que chama Bonita. Para e pora pedir e gente não que estava da baixo do templo limosna. En toen ik dit gedeelte las, Mas lees pedir aqui. moest ik denken aan mijn eigen leven. Você da corda minha vida.
Ik was wel niet fysiek kreupel. Mas não estava fisicamente cojo, paralisado. Ik was niet lam. Mas não estava paralisado fisicamente. Maar ik had wel problemen met angst. Pero me tinha problema com medo, com ânsia. En hoeveel van ons weten dat angst verlamt? Então quando nós não sabe com medo, está paralisado. Dus geestelijk gezien was ik ook lam. Que men espiritualmente também me estava paralisado. Door die angst kwam ik niet verder in het Maar leven. via die ânsia e medo, e me pôr bij die land de vida. Ik bleef bij die poort zitten. Maar queda na porta e sentar. En ik werd opeens verslaafd. Então de repente me pira adicto. De meesten van u weten dat. Op die was zo'n historia. 20 jaar crack. 20 anos me usa een base. Hoe meer verlamd kun je zijn? Com mais paralisado para portar. Je bent opgesloten in je eigen kamer. Bota serrar dentro mes kamer. Opgesloten in je eigen denken. Bota den couch dentro mes pensamento. Gevangen in je angst. Bota serrar preso dentro mes ânsia e medo. Gevangen in je verslaving. Bota amarrar dentro mes addiction. Maar deze man was nog buiten. Pero el hombre que estaba da para fora, En hij vroeg om hulp. então ela pediu dança. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. Olha ela mira Pedro e Juan, que quiera passar by para dentro, ela pediu uma limosna. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. Então Pedro e Juan queda waque duro em sua cara. E Pedro disse, essa cara waak-nos. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. E hombre fica su vista de banang, com esperança de ganhar algo. Petrus zei echter, we kennen dit allemaal hè? Nou, zo Petrus konden zei ze- echter, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. Pedro disse, ouro ni plata mi no ting, mas lo que mi ting mi da dunabo. De nome de Jesus de Nazareth, lanta e cana. Ik heb ook gebedeld om geld, Mi tambe anya mi ta pidi limosna, pidi sani bakaya. gezeurd om mijn drugs, Pa mi por usa droga. gesmokkeld naar het buitenland Zuid-Amerika. Ma llega di passa droga de contrabando pa América Latina. Wat ik niet wist, Lo que mi notaba tasa, was dat ik een gebed nodig had in de naam van Jezus de Christus. o mi ta ti mi stedi oração de nome de Cristo Jesus é Cristo. Hoewel mijn moeder altijd voor mij gebeden heeft, Aunque mi mama sempre faz oração para mim, kende ik die Heere Jezus niet. mi notaba ta conhecer Jesus ei. Ik kende alleen de Jezus, Mi ta conhecer Jesus só, die hing achter in de kerk, Jesus colocado na cruz, aan een kruis. colocado na cruz. En wij moesten zeggen, Então nós me será bisa, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. nós me será bisa, para mi falta, para mi gran falta. Dus ik was ook nog bang van deze Jezus. Me dá de medo de Jesus na cruz ei. Want als ik bij deze Jezus kom, Mas não me vai ser Jesus ei. krijg ik alleen maar straf. Ele me dá castigo só me põe. Maar mijn moeder die zei, Pero mi mama bisa, waarom ga je niet naar onze lieve Heer? de como tá vai ser com nosso Senhor Jesus. Want zij kende Jezus wel. Mas mi mama tá conhecendo Jesus. Het duurde nog even. É coisa dura tiki. Wat er nu gebeurt bij deze verlamde Lo man. que sucede com o homem paralisado aqui, Vers 7. versículo 7. En hij, dat is Petrus, greep hem bij de rechterhand, richtte hem op en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. Pedro aquece man direito tene e o de landa riba. Mesora su planta de pia e enkel nang ja força. Onmiddellijk. Mesora. Onmiddellijk. Mesora. Zullen we zeggen onmiddellijk? Laga nós bisa mesora. En gelooft u ook wat u zegt? Ando bata querer também laga bata bisa. God is bij macht om onmiddellijk te Deus genezen. tem poder para sanar mesora. 4 mensen geloven dat. 4 gente quer dizer. 5. 5. Oh, Oh, demais. het lijkt wel een veiling. Eu gosto de passar mas subasta. God is bij macht om mensenlevens radicaal te veranderen. Deus tem poder para cambiar a vida de gente radicalmente. Wie kan daarvan getuigen? Quem pode testificar disso aí? 3,5. Ja, doe maar Amen. snel weer terug. Die hand, ik roep Want u niet naar 3, voren. 4. Ik roep u niet naar Então vai voren. vir para Midilândia, não tenha medo. Want, kijk wat deze man doet. Mas o aqui homem que dá assim. En met een sprong stond hij overeind, liep rond, ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. Ela pula para recht
Drenta tempel, junto com Pedro e Juan. Estava da canaron. Belenquia e alabas Deus. Net zo enthousiast zoals u nu ook bent. Mensen enthousiasma como você tá. Dat is het, hè? Esse aí te gosto, no? Mensen in de wereld mogen zien dat wij gered zijn door de Allerhoogste Heer. Tem mundo de mag de mira com nosso Salvador e nosso Senhor Altíssimo. Hoe zien ze dat? Quando por mira sei. Omdat wij lovend en springend en juichend door het leven gaan. Passou nós tá lanta, nós tá correron, nós tá belenquia, nós tá alabas, nós tá pulando laira, den vida. Heeft u die 2 dames gezien die hier aan het dansen Maar mira, waren? 2 dames na que da balha de lanta aqui. Dat was nogal wat, hè? Esse aí dá algo, não? Nee, zo mogen wij altijd door het leven Assim gaan. não dá, nós vamos passar door de vida. Juichend en springend, Bula na laira, omdat hij van onze verlamdheid heeft verlost. passou liberanos de nos parálisis, de En nos. wij een leven leiden met een hoofdletter L. Então nós podemos uma vida com letra capital B. U bent nog niet helemaal enthousiast. Bom, tá completamente entusiasmo ainda. Maar dat gaat wel komen, amen? Vai daarbij bem. Oké, beloofd is beloofd. Beloofd is Maar beloofd. primiti. En kijk wat er gebeurt. Então waar que tá passa? Kijk wat de mensen hier buiten zien. Waar que ainda mira? En al het volk zag hem lopen en God loven. Inter pueblo a mireta canaron y andava da alaba Dios. De mensen zagen het aan Ene ons. na mire, anda mirando nos. Ze hoorden niet alleen, Todo mundo escuta. je mag niet vloeken. Bom die mag die babla malu. Je mag niet vreemd gaan. Bom die mag die cordoreia. Je mag niet dit, je mag niet dat. Bom die mag esse kiko, bom die mag esse ton, mag esse bolbe. Doe dit, doe dat, doe dit, doe Hace dat. saque, outro aqui. Nee, ze mogen zien Pero não die mag die mira também. dat wij verblijd zijn. Que nós está contento. Omdat we gered zijn Que nós está salvar. door de Allerhoogste. Door die Altíssimo. Amen? Amen. Ja, het komt al opzetten. Ik zie Agora, o homem het. Ik também zie het, ik zie recosta het. começar a cuxi. En dan staat er. Então dá-me da bisa. En zij wisten dat hij degene was die voor de liefdegave bij de schone poort voor de tempel gezeten had. Na bimbeia que estava tem homem que sempre estava sentado pedir limosna delante de porta bonita do templo. En ze werden vervuld met verbazingen en ontsteltenis over wat met hem gebeurd is. Na que da babuca e assombrar para lo que a passa com ele. Dus deze man hoeft niets te getuigen met zijn mond. É homem que não de testificar com sua boca, Maar de mensen buiten zien dat hij anders pero is. ele não passou a mira com algo a cambia de je. Gewetensvraag. Pergunta de consciência. Wie gedraagt zich anders dan voor de bekering? Quem está comportado mais outro for de tempo para convertir, para cambiar, para comportar mais outro, depois da conversão. Oké, voor de rest gaan we allemaal bidden. Nós também recebemos todo esse tango, nós man. Dat waren wel heel veel. Opi nós não Pastor Marlon. Opi nós Surmanlon. Maar wij weten wel dat we anders zijn Pero nós saco nós está outro dan voor onze bekering. comparação com promete nós conversão. Maar weten mensen dat buiten ook? Pero em gente não passou, não saco nós está outro também. Dat is onze getuigenis. Esse é o nosso testemunho. Oké, ga snel door. Me também seguir. En terwijl de kreupele die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd werd, en verbaasde zich. Mientras tanto, el hombre que estaba a cojo, no queda lá Pedro y Juan vai, inter pueblo, boa, completamente asombrado, riba nan, den assim na chamada galeria de Salomo. En toen Petrus dat zag, Ora Pedro antwoordde mira hij het aqui, volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? Ora Pedro mira que está pasa, ela dice pueblo, ele de Israel, para que como você está sin babucar para lo que pasa? Para que como você está que dar wagnos como se fuera de nos mes força ou para nos mérito, nos pone homem que cana. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze voorvaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend, dat is een woord van waarheid, voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. Het Dios de Abraham, Isaac y Jacob, het Dios de nos antepassados nan aduna es su servidor, es su poder supremo, es un cuboso entregado en autoridad nan rechazar delante de Pilato. Ora ik quiera poner in libertad. U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Boso a rechazar,
Você a rechazar é sungo estava a dedicar a Deus e com a cumprir com sua vontade e você a pedir liberdade para assassino. Maar de vorst van het leven hebt u gedood. Pero- Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. Getuigen. Você mata é sungo abai nos dilante ribe caminho de vida, mas Deus alante foi morto. Die esse nós está testigo. En dan komt het eindelijk. Então, o que gosta bem? En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem de aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Volkomen gezondheid gegeven. Dat nombre de Jesus. E fedem em nombre e. Se é homem aqui, o bolso tá mira e conhecer forte. Tá é fé que Cristo da dona gente a cura é homem aqui, completamente. Maneira bolso mesmo mira. Dus eerst is dat die getuigenis, iemand is gered. Prometem testemunho ende que da salvar, En dan wordt de waarheid verteld. então é verdade que da predicar. Jullie hebben de Messias gedood. Bolso amata é Messias. De mensen worden geraakt in hun hart. E ele nanta que da tocado no coração, Maar juist het tegenovergestelde gebeurde. pero net al contrário tá passa. Afgelopen donderdag Semana passada já webs, Wilde- webs que passa. wilden wij hier gaan repeteren. Nós queremos bem aqui na bem praticar. We rijden hierheen. Nós acordamos bem, Hey, alles is donker. tudo costa escuro. Er is geen licht. Não tem luz. De stoplichten werken niet. Luz de tráfico não anda atrás. Het is duister, duister, duister. Escuro, 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 escuro. Een ongeluk links, een ongeluk rechts. Sucu, sucu. Acidente aqui, acidente allá. Er was verwarring. Houve confusão. We komen hier wel of niet Nós sabemos repeteren. niet, trein on no trein, trein on no trein. En er was enigszins onduidelijkheid. Dat Wat we dat- moeten we nu doen? Nós estamos da mão claro que nós temos. En daarom zie je eigenlijk al E não também da caba, dat de tegenstander eigenlijk iets wil verstoren. com o inimigo que estroba algo. Wilde verstoren wat er vanavond gaat Que gebeuren. estroba lo que Deus está essa noite. Heeft u daar geloof voor? Botem fé, pensei. Ja toch? Toch, botem fé. Kent u dat op het moment dat er iets moois gaat gebeuren, iets groots gaat gebeuren, dingen helemaal fout gaan? Houve bes or coisa grande daarbij passa, geen costa bij robes. We raakten niet in paniek. Pero nós não andamos em pânico. We weten, want de Allerhoogste is met ons. Nós sabe que Altíssimo está junto conosco. We komen hier uit Nederland. Nós sabemos que não foi de Holanda. Allerlei deuren gingen dicht. Porta na cera para nós. Gevangenis, Porta de prisão. Brasami. Braçame. Maar we raken niet in paniek. Pero não anda pânico. Want God heeft nog altijd harten op het hart, op het oog, om te genezen, te helen en te bemoedigen. Pastor Deus sempre tem coração na vista para sana e para encorajar. Want dit gebeurt er met Petrus. Pastor sabe que passa com Pedro. Hij heeft net iemand genezen. Pedro acaba de curar ende. Mensen hebben het gezien, het wonder. Ende não mira aqui. En het volgende moment Então, seguinte momento, worden Petrus en Johannes gevangen genomen. Pedro e Juan não estão preso. Kent u dat? U bent goede werken voor God aan het Você doen. sei coisa tão bom para Deus. En opeens komt u in de knel. Então, de repente, você chama de apertar, de chucumpe. Laten we lezen. Laat ons lezen. Handelingen 4 vers 17. Hecho nan 4, versículo 17. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden. Dit zijn de autoriteiten die spreken tegen Petrus. Sabe que tem autoridade no papel para Pedro. Met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. Não está bisando, pero para evitar qualquer coisa que está plama, mas tanto no pueblo, lá nos proibir não, de amenaça de papia com qualquer ende mais tocante de enorme. Het wordt hem bijna verboden om te spreken over de naam van Jezus. Não está proibir não para não papia de enorme de Jesus. Vers 18. Versículo 18. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken, te onderwijzen in de naam van Jezus. Agora, não chama Pedro e Juan e não proibir não para de nenhuma forma papia of sim a gente de nome de Jesus. En dat is het doel van de tegenstander. Então, esse é a meta de inimigo.
ons te belemmeren Pastroba nos. dat wij spreken over de naam van Papapia die Jezus. in nombre de Jesus. Want er is kracht in de naam van Pasobra tin Jezus. poder in nombre de Jesus. Er is genezing in de naam van Pasobra tin Jezus. sanação in nombre de Jesus. Er is heling, verlossing en bevrijding in de naam van Pasobra tin Jezus. sanidade, tin liberação e salvação in nombre de Jesus. En de tegenstander wil niet dat de mensen het buiten horen. Anto inimigo não quer pender para fotende. Maar wij laten ons niet bemoedigen. Amen. Pero nós não dalaga nós vamos descorajar. Amen. Eén persoon. Amen. Wij laten Persona. ons niet ontmoedigen. Nós não dalaga nós quer descorajar. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Pero ere Pedro avisa. Na contestar, você usa para você mesmo den vista de Deus está correto para nós tende de bozo em vez de tende de Deus mesmo. En dan komt het. Petrus zegt dit. Pedro também se aqui. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Pastor, nós não queda sem papia de lo que nós mira e tende. Amen. Amen. Kunt u dat nog een keer herhalen in het papiamento? Popo atende papiamento. Oh. De nós banda da impossível para nós queda sem conta lo que nós mira e tende. Impossível para nós queda sem conta lo que nós mira e tende. Het gaat om de naam van Jezus. Daarbij pa in nome de Jesus. We hebben de grote opdracht. Nós temos uma missão grande, importante. Ga heen, verkondig het evangelie. Vai e proclamar evangelho Aan heel de wereld. na intermundo. En doop hen in de naam Anto batizando em nome van de Vader, de Tata, de Zoon de Ju en de Heilige e Geest. de Espírito Santo. Doop hen in de naam van God. Batizando em nome de Deus. In de naam van de Vader. De nome de en de Tata, Zoon de en nome de de Heilige Ju, de Geest. nome de Espírito Santo. Jesaja 48 vers 9. Isaías 48, versículo 9. Zo belangrijk is de naam van God. Assim é importante dat em nome de Deus. Om mijn naams wil vertraag ik mijn toren. Ter wille van mijn lof bedwing ik mij. U ten goede om u niet uit te roeien. Pero como mita Deus, mita contener mi rabia, mita dominar mi mes pa cara de mi honor e mi nota acaba cubo. Eigenlijk zegt God, In realidade Deus está bisa. niet omdat ik zoveel van jullie hou. Não passou mita estima boso hopi. Niet omdat ik medelijden heb met jullie. Não passou mita compaixão com boso. Niet omdat ik jullie zo graag per se wil helpen. Não passou para necessariamente me que ajuda boso. Maar om mijn naams wil. Pero para motivo de honor de mi nombre, Dus PC, mita sie. vanwege Gods naam, vanwege Gods reputatie. Para motivo de Deus sua reputação, para motivo de seu nome. Wil hij ons niet alleen niet uitroeien. E não que acaba conosco completamente. Maar ook genezen, Pero também que sana nós. bevrijden. E que libera nós. En te brengen naar een hoger level. Então equipa nós na nível mais alto com ele. In een closere relatie met God zelf. Tem uma relação mais íntima com Deus mesmo. Dat we niet meer alleen maar over God, over Jezus Que não somente kennen. nós está papia tocante Jesus, tocante Deus, Maar dat we Jezus zelf kennen. pero que nós conhecer Deus Jesus mesmo. Wie kent hier de Heer Jezus? Quem que não conhece Jesus? Ja, dat is gevaarlijk hè. É peligroso para esse mano. Want we hebben een relatie met de Heer Jezus. Mas sobre nós uma relação com Jesus. Mijn vrouw zegt wel eens: Me casado em Beta Bisa. Jos, ik wil toch wel iets vaker samen iets doen. Deus, me quer algo junto, mas tanto hace algo junto. Dat is de stem van God. Esse é de stem de Deus. Dat is de stem van God die eigenlijk tegen me zegt: Esse é de stem de Deus que está pensando. Jos, je doet veel te veel op eigen kracht. Deus, botar sobre o corpo mais força. Je doet veel te veel alleen. Botar sobre o corpo só. En dat is in ons huwelijk ook. Wij hebben allebei bediening. Então, de nosso ministério, nos cada ministério. Maar om onze relatie sterker en mooier te maken, Pero para nossa relação fuerte e mais bonita, zouden we meer tijd met elkaar door moeten nós precisamos brengen. passar mais tanto tempo junto. Dan hoor je mijn vrouw hard amen roepen. Agora, na minha casa, bisa amen, dure e banda sinta. Ik zeg niks anders dan ik heel vaak krijg te horen. Me tá pisando, diz logo me tá tendo, cara bem. En vandaag wordt het tijd dat ik eens een keer wat leer. Então, outra tempo para me ensinar.
En misschien nog meer mensen hier in de zaal. Anto mas en den sale gidambe. En dan komt het. Anto we costa bing. Psalm 23. Salmo 23. Wie kent Psalm 23? Quem conhece Salmo 23? De meeste van ons hebben die psalm uit ons hoofd Ouve de geleerd. nós sim, Salmo fica cabeça. In vers 2 daar staat: Den versículo 2 da bisa. heerlijk. Want we hebben het allemaal druk, toch? Esta douche, nós estamos de druk, nós estamos de encoias. Rennen van de ene meeting naar de andere Corre meeting. uma reunião para outra reunião. Van de ene samenkomst naar de andere Nós corre de samenkomst. evento em outro evento. Werk, Trabalho. kinderen, You. boodschappen doen, Assim compra. koken. Cozinhar. Oh ja, ook nog even naar de samenkomst. Então, tem que bij serviço. Psalm 23 vers 2. Salmo 23, versículo 2. Broeder, kan je mij helpen? Romano, pode dar me? Hij doet mij nederliggen Eta ponemi drumi, to sega. in grazige weiden. Den kunuku de yerba verde. Hij voert mij Eta guiame aan de rustige wateren. na água tranquil. Er zijn hier vandaag mensen Awe tem gente aqui, die weten waar ik het over heb. que sabe que como está papiando, Druk op je leven. tem hobby pressão riba bobida, Druk in het hoofd. pressão de boa cabeça, Druk in de familie. pressão de família. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Eta ponemi drumi, den kunuku de yerba verde. En hij voert me aan de rustige wateren. Então, eta guiame na água tranquil. Hij verkwikt mijn ziel. Eta reviva mi alma, eta plaga minha força trobe. En hij leidt me in de rechte sporen. Então, eta guiame den caminho da direita, In de rechte sporen. den caminho da direita. Hoe comfortabel. Esta confortável aceita. Niet één kuil, nog een kuil. Não caminha bota que da dentro de buraco, saliba de buraco trobe. Rechte sporen. Pero caminho recht, Grazige weiden. den kunuku de yerba verde. Stille wateren. Água tranquil. Is dat niet heerlijk? Esta douche, no? Hij ziet ons rennen. Eta mina nós tá corre. En waarom doet hij dat? Então, de conta se sei. Mag ik van iemand iets horen? Waarom doet hij dat? Mas mag entender de onde bisa de conta Deus está se sei. Não ende? Então, tá tudo bem, hem komen. Om zijns naams Eta se para motivo de seu nome. wil. Para motivo de seu nome. Zodat mensen zien dat de kinderen van God Assim na gente não pomira que o unen de Deus zijn kalm, tá tranquilo, relaxed, anda relax, raken niet in paniek. anda dentro pânico. Ik wil zeggen, komen op tijd. Eu quero pensar na hora. Ik zeg dat niet voor niks, Não precisa ser por nada. want dat brengt rust. Você sente que tranquilidade. Kunnen op elkaar bouwen, Nós podemos contar com o outro. kunnen elkaar vertrouwen. Nós podemos confiar no outro. We communiceren met elkaar Nós podemos comunicar com o outro. en we komen terecht Então, in grazige weiden. nós estamos nós den conuco de yerba verde. En de mensen zullen zeggen, Então, em gente não lopisa, hoe kan dat toch, die gekke christenen? comportar é cristiano louco não. De wereld staat op zijn kop. Mundo tá cabeça bom. Ze maken elkaar digitaal af. Mundo tá acaba com o outro riba internet. Of fysiek door oorlogen heen. Of hasta fisicamente, dan mata outro door de guerra. Maar die christenen, die volgelingen van Jezus, ze maken zich geen Pero zorgen. é que se dona de cristão, tá preocupado na cabeça. Ze kennen geen vrees. Não conhece medo. Weet je waarom? Você sabe como? Omdat wij zeggen, u bent met Nós ons. não estamos abota conosco, Senhor. Omdat wij zeggen, u die met ons bent. U bent groter dan hij die in de wereld is. Nós não estamos abota conosco, mas grande que o sungo do mundo. Uw arm is niet te kort om te redden. O manda demasiado cortico para escapar nós.
U doet alles medewerken ten goede voor degenen die u lief hebben en volgens uw voornemens geroepen zijn. Abota halaka tu kostra pa bompa esnan kuta den Cristo. En de Heere zegt, kom Señor, alle de tot bisa. mij, Tur binise kami. die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Binise kami tu esnan kuta kansa y carga. Vrede die de wereld niet- nabu paso, mitu nabu tranquilidad. Vrede die de wereld niet kent. Mitu nabu pas comune no potu nabu. Vrede die alle verstand te boven Mitu gaat. nabu pas kuta surpassar tur pensamento. Wij willen ook die vrede. No stambe que pase. Zal de wereld zeggen, omdat wij niet in paniek raken. Mundo lopisa no stambe que pase. Ora na mira conosco que era tranquilo, que pânico. Want wij Mas sobre nós, leven da Biba, in de naam em nome van de Allerhoogste Heer. do Senhor Todo-Poderoso Altíssimo. Hij is onze vaste burcht. Eta nos fortaleza, nos forte e fuerte. Onwankelbaar. E no ta tambalha, Hij slaapt niet. en ta drumi, Hij raakt niet vermoeid. en ta cansa. En zijn ogen gaan rond Anto su uovo ta vai ronda, ta mira, tu caminda. om hen bij te staan. Pa e por sostener nos, Om ons bij te staan. pa sostener nos. Ten alle tijden. En todo momento, Als het moeilijk wordt. ora que cos vira apertar, Covid, Covid, oorlog, guerra, hongersnood. a hambruna, Strijd op het internet. a bringamento riba internet. Jezus zegt, Jesus ta bisa, je bent het licht van de wereld. amita e luz do mundo. Geen knipperlicht. Não é luz onde se paga. Geen sfeerverlichting. Não é luz na de decoração. Het licht van de wereld. Pero é luz para mundo. Niet het licht van de kerk. Não é luz para igreja. Licht van de wereld. É luz para mundo. Dat betekent dat we naar buiten moeten gaan Esse que vem schijnen. que nós temos que começar a brilhar para fora da igreja. Bent u ook zo enthousiast? Botar met entusiasmo. We gaan naar buiten schijnen met onze Nós temos vrede. que Met largar onze nos vrede. luz, nos paz brilhar para fora. Om zijn naams wil. Para motivo de seu nome. Hij wil ons genezen, verlossen en bevrijden. Eta nos sanador, eta nos liberador, eta nos salvador. Lucas 15. Lucas capítulo 15. Wie gelooft er in genezing? Ach, Quem está querendo que não em sanação? het moest eigenlijk om ons de beurt komen, maar het is anders nu. Ah, ela é bem. Geen probleem. Não é nada. Lucas 15 is de afdeling verloren voorwerpen. Em Lucas 16, nós está ganha o departamento de costas perdidas. Lost and found. Caminhando de lost and found, costas perdidas com a ganha. Wie was er ooit verloren? Quem estava perdido? Está perdido tempo? Oké, Amen. dan weet u waar ik het over heb. Então, você sabe que me está papiore. Eerst wordt er gesproken over het verloren schaap. Promet texto da papi tocante é carne perdi. En dan wordt er gesproken over de verloren penning. Da papi tocante é moneda perdi. En dan wordt er gesproken over de verloren Então da papi tocante é quem perdi? Quem tá seguindo? zoon. You hambre, you perdi. You? You. You. You perdi. De verloren zoon. You perdi. En God herstelt het een beetje. Então Deus está restaurar o assunto aqui pouco. Nee. Não, pouco. God herstelt. Mag ik een beetje kracht, broeder? Mag ik een beetje Doe power? niet om te Mag ik een beetje power? Tu não tem mais taxa, não tem mais power. Want God, die herstelt 100%. Mas o Deus está restaurar completamente, full, completamente. 1/100ste deel van die verloren schapen was verloren. Céntimo parte de carne estava a perder. God herstelt tot 100%. Deus está restaurando 100%. 1/10 deel van de penningen. 1/10 parte de moneda estava a perder. God herstelt tot Deus está 100%. restaurar completamente. 50% van de zonen was verdwenen. 50%, metade e o homem não dispersar. En God herstelt het gezin Então, voor Deus está 100%. restaurar a Amen. família Voor por 100%. 100%. Gelooft u in 100%? Você quer 100%? Gelooft u erin dat God u en uw gezin volledig kan Você herstellen? quer que Deus pode restaurar a avó e a família para 100%? Uw kinderen zijn niet verloren, Bom, you não te perdi. want ons geloof zal hen Mas terugbrengen. nós feitos lá ganhamos bem back na Senhor. 100%. 100%. 100%. 100%. Zullen we zeggen Para 100%? nós pisa 100%.
100%. U gelooft mij niet. Want academy. U gelooft mij niet. Want academy. Want Wat sobra. er is wel eens voor u gebeden Wat zo na sa kubo. en u bent niet genezen. Ato bon sana. Weer een gewetensvraag. Pregunta de consciência trove. Is het u wel eens overkomen? Aí que passava. Is er wel eens voor u gebeden Aí que resta kubo. en u bent niet meteen genezen? Pero bon sana mensora. Mag ik uw hand zien? Vamos de bomang. De waarheid maakt je vrij, hè? É verdade se liber. Geen probleem. Não tem problema. Geen probleem. Não tem problema. Want Wat sobra. in Marcus 8, De Marcos capítulo 8, vers 23, versículo 23. daar staat: en toen hij de hand van de blinde genomen had, leidde hem het dorp uit. En nadat hij zijn ogen gespuugd en de handen hem opgelegd had, vroeg hij hem of hij iets zag. Jesús atene. Jesús atene ciego su man vai con el bafo de pueblo. Ela descobre bem homem su owa, pone su man de baje e puntre. Bota mira algo. Dat is de Heer Jezus zelf, hè? Esse é Jesus mesmo, hè? En dan staat er: Andou tem para esquibi. en hij keek op en zei: ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen rondlopen. É homem pisa me tá wake in na para me mira na maneira palo que tá cana rond. En dan zien we dat de Heer Jezus dit doet. Andou nós me Jesus essa aqui. En daarna legde hij de handen opnieuw Jesus a polve pone man riba su op owa. zijn ogen. Dus je staat eigenlijk, het gaat niet altijd in één keer goed. Dat tudo hora gosta pai mesora bom. Ook de Heer Jezus moet misschien nog een keer Jesus mesmo me será essa de handen trove. opleggen. Jesus me será pone man a trove. En dan staat er: en liet hem weer kijken en hij was hersteld en zag allen heel duidelijk. É homem se esforça para mira trove, ela é subista back. É para mira trucos clacla. Halleluja, Aleluia. halleluja. Aleluia. Wie gelooft er in 100%? Quem te quer em 100%? Wie gaat er voor 100%? Quem te pai 100%? Halleluja, halleluja. We gaan zo meteen heel eenvoudig bidden. Nós também resta mais simples. Jezus is ook van eenvoud. Jesus está mais simples. Hij houdt niet van al die poespas. Jesus está com tu sorte de tilan, tu sorte de cos. Hij nam deze man mee buiten het dorp. Jesus é com homem que vai com ele para fora do pueblo. Weg van alle publiciteit. Ele vai com ele para fora de toda publicidade. En legde hem 2 keer de handen Quando op. ele põe mão nele, homem, 2 via. Tien jaar lang heb ik geknokt 10 anos lá uma brinca. om van mijn crack cocaïne verslaving af te Para me komen. escapar de problema. 10 jaar cocaína, de kliniek in, base. kliniek uit. 10 anos maar 30 sal de clínica. Aan de buitenkant werken. Me dá para trás de parte para fora. Maar ik had een aanraking nodig van de Heer Me dá me Jezus. stede toque de Senhor Jesus. En ik heb het niet geweten. Ando me não dá para sa. In de naam van Jezus Em nome de Jesus. ben ik bevrijd Mas queda liberar van 20 jaar crack cocaïne verslaving. de 20 anos de adicção na cocaína. In de naam van Jezus ben ik bevrijd van een zware gokverslaving. Em nome de Jesus, mas queda liberar de adicção pisada e gamblemento. In de naam van Jezus ben ik bevrijd van terugkerende ontrouw. Mas queda liberar de infidelidade em relação com ele mesmo. In de naam van Jezus ben ik bevrijd van diep gewortelde angst voor Mas queda mensen. liberar de medo profundo para gente. In de naam van Jezus ben ik bevrijd van bindings- en verlatingsangst. Mas queda liberar de problema não para mara mi mes na gente. In de naam van Jezus ben ik bevrijd van de angst om te spreken. Em nome de Jesus, mas queda liberar de medo para papia. In de naam van Jezus ben ik bevrijd van een minderwaardigheidscomplex. Em nome de Jesus, mas queda liberar de complexo de inferioridade, Van zelfhaat en zelfdestructie. de autodestrução, Van faalangst, drempelvrees en plankenkoorts. medo de fracasso, medo de apresentar em gente. Het is door de kracht van de Heer Jezus dat ik hier sta. Da dor de poder de Jesus Cristo que me está In levende lijven me está na vida. en spreek. Quando eu vou para papia, En vandaag ando awe.
gaan we ervoor. Nós está baipe. Om vrij te komen in de naam van Mas Jezus. nós Amen. podemos liberar em nome de Jesus. We gaan zo meteen ik ga zo meteen in gebed. Me também assim oração. En als u wil, Então se boque, als u zich aangesproken se voelt, botar sinta que a palavra que a Papa Jacobo. mag u straks gaan staan op de plek waar u zit. Opo lanta para, camina botar sinta agora aqui, lanta para. Amen. 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 Oké. Heer Jezus, dank u wel. Jesus, dank je Voor uw naam. para o number. We zeggen het zo makkelijk, de naam boven alle namen. Nós estamos assim fácil, em nome de tu number. Vandaag bidden we in uw naam Ave nós reza, Senhor, de meu number. tot de Vader Na tata, dat Hij ons zal bevrijden que ele libera Verlossen. nós. Ele libera nós. en genezen. Ele sana nós. Waar we ook maar mee te kampen hebben. Não importa aqui com a nossa situação. Als hier vandaag mensen zijn met een bepaalde angst, Ave se tem gente que não botar certo medo. mag je gaan staan in Lanta Jezus' naam. lanta para, camina botar sentar botar lanta para. Problema com medo, com ansia, com medo. Als hier mensen zijn met een fysieke kwaal, Se tem gente que não com problema físico, ga alsjeblieft staan in Jezus' por naam. favor, lanta para, em nome de Jesus. Als er mensen zijn die te kampen hebben met een depressie, Se tem gente que não tem problema com depressão, ga alsjeblieft staan. lanta para. Als er mensen te zijn die te kampen hebben met boosheid diep van binnen, Se tem gente que não bota deal com op rabia, para dentro botar op rabia, ga alsjeblieft staan. lanta para. Als er mensen zijn Se tem gente die problemen hebben in hun familie, que tem problema de família, ga alsjeblieft staan. por favor, de lanta para. En dit is niet zomaar iets. A pessoa que ainda diz algo para louco, Daar sta ik ook voor. me dá para pensar aqui. Dus wil je de handen openen Nós alça nos mãos, om te kunnen ontvangen. para nós receber de Senhor. En wil je je hand op je hart leggen, Então ponemos mão riba bo coração, of waar je denkt dat je hart is. of caminha bo coração tá. En bid Pastor Marlon maar na. Então reza com o pastor Marlon. Heer Jezus, dank u wel Senhor Jesus, danke voor wie u bent. para quem botar. Ik kom voor uw troon Me tá bem delante do trono, met mijn gebrokenheid, com meu coração quebrar. met mijn depressiviteit, Me tá bem com toda depressão. met mijn ziekte, Me tá bem com minha maleza. met mijn verslaving, Me tá bem com minha adicção. met mijn angst, Me tá bem com minha ansia. met de problemen in de familie. Me tá bem com o problema na família. Heer, ik weet me geen raad, Senhor, me não sabe como tem com assim. maar ik geloof dat u een God bent van 100%. Pero me tá querendo botar Deus de 100%. Degenen die niet staan, willen de handen uitstrekken naar de Isso não mensen om hen nota heen. para recbomang benen ang rondibo. En we bidden op dit moment Então nós está reza no momento aqui. voor een aanraking van uw Heilige Nós Geest. está reza para toque do Espírito Santo. Van een aanraking van uw Heilige Nós Geest. está reza para toque do Espírito Santo, Senhor. Om dat te genezen wat gebroken Para is. abo sana lo que está quebrar, Senhor. Om dat te helen wat kapot is. Abo sana lo que está quebrar, Senhor. Om dat uit te drijven, Heer, wat niet van u Para abo is. corre com tudo lo que não está divo, Senhor. Zodat totale genezing plaatsvindt in Para Jezus' naam. sanação completo, Senhor. De Zo- number. Zodat er een vrede komt die alleen van u kan komen. Vacina é paz para bini, que bini abo so, Senhor. Dat er vrede komt in de familie. Vacina bini paz em família. Dat dat zal zijn als getuigenis voor u, Allerhoogste Heer. Vacina porta testemunho na bom nome, Senhor Wij Altíssimo. prijzen en loven u om wie u Nós bent. está alabado e nós está bendicionado quem botar, Senhor. Halleluja. Aleluia. We bidden, Heer, voor een generatievloek. Nós está reza contra de toda maldição de geração, não. Boosheid die van generatie op Nós generatie está wordt reza doorgegeven. contra de rabia que está passa de Agressie. geração para geração. Agressão. Wat van generatie op generatie wordt Agressão que está passa doorgegeven. de geração para geração. Heer, zet vrij in Jezus' naam. Ave em nome de Jesus, Zet nos vrij in liberar. Jezus' naam. Ave em nome de Jesus, seja Zet vrij in livre. Jezus' naam. Senhor, assim libera, ave em Ter nome de eer en Jesus. glorie van uw grote Para naam. glória e honor de Halleluja. bom nome Halleluja. grande, Senhor. Halleluja. Halleluja.
Dank je, Señor. Mocht je straks nog gebed nodig hebben, kom straks nog even naar Si por voren. meter die oração, moet binnen gedaan op oração. Als je wat ontvangen hebt, Si ba recebi, geef de Heer een klap over. doe na Señor de eer un en glorie van aplauso. zijn Na grote Señor naam. un aplauso. Halleluja. 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 Señor. Dank u, Dank Jezus. je, Señor. Heer, we eren u. Nos está oramos, Wij Señor. prijzen u Nos está bendicionamos, om wie u Señor. bent, Heer. Maar quem botar, Señor. U bent een goede God. Abota é Deus grande, Señor. U Deus zij- bom, Señor. U zijt geloofd. Abo bisa sumukir, bisa kere. Als er nog tijd is, gaan we nog één lied Nos zingen. vai cantar cantica. En ik bid dat we dat met kracht zullen Laga zingen. nos canta cantica aqui com força. Ik denk dat broeder Maurits is opgenomen. Tentar por Maurício. Senhora Tuma, Maurício. Halleluja. Het lied heet At the Center of It All. It's you what I see. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. E cantica da bisa, no centro de turcos, tá abo o Senhor. Não, no centro de turcos tá abo, me dá mira o Senhor. It's you that I see. It's you that I see. Sing maar mee. Canta unos, no centro de turcos tá abo, me dá mira, Senhor. It's you that I see. It's you that I see. There is power in your name. The miracles happen in your Milagre passa de name. monóculo, Senhor. As we Se lift tu our nos está voice and alçando os postos em pray. alabança, It's you that I see. tá abo, me dá mira, Senhor. It's you that I see. Tá abo, me dá mira, Senhor. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. There is power in your name. Miracles happen in your name. As we lift our voice in praise, it's you that I see. It's you that I see. Hey, there is power in your name. Miracles happen in your name. As we lift our voice in praise, it's you that I see. It's you that I see. Bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger
stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are bigger than the biggest. You are strong, bigger than the biggest. You are strong, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are strong, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are strong, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. You are bigger, bigger than the biggest. You are stronger, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are greater, greater than the greatest. Jesus, Come on, let's sing. Jesus. Nós cantemos. Jesus. Jesus, aleluia. Jesus. 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 Aleluia, das Jesus. Jesus, aleluia, Jesus. Jesus. Ze moeten wachten naar casa, ja maar niet bij Jezus. Als je thuis kijkt, roep de naam van Jezus aan. Ja maar niet bij Jezus, maar voor sanação. Ja maar niet bij Jezus, maar voor liberação. Ja maar niet bij Jezus, maar voor salvação. Number, arriba tu number. Number, está completamente separado, arriba su mes. Number sin igual. Persona sin igual. Sopra, Deus ele um nome, tu arriba tu number. Mas em nome de Jesus, todo dia dobra. Venga confessar, em cielo, ribatterà e inferno. Jesucristo da Senhor. Pa gloria di Dio stata. Jesucristo da Senhor.
Tem mesmo um número. Jesus, Filho de Deus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Zoals we ons mannen, Senhor, que onze handen naar de Heer opheffen. In ons teresa. Senhor, bendicionamos de nome de Tata, de Yu, Espírito Santo. Reduz em nome de Jesus. Está junto com vos, tempo salida, tempo entrada. Reduz em nome de Jesus. Porta sunco da governar boa vida. Em nome de Jesus, todo dia de boa vida dobla. Todo dia de tua força na escuridão. Todo dia de tua força na humano. Lo dobla. Todo dia de tu pensamento na lo dobla. Em nome de Jesus. Que Deus bendicionamos a sua cara brilha e luz arriba vos. Em nome de Tata, de Yu e de Espírito Santo. Em nome de Jesus. Forte aplauso ao Senhor. Deus bendicionamos. Aplauso para o nosso pastor Jos Refo. Vem mais junto conosco. Vamos bendicionar. Nós vamos passar a beber algo. Vamos kunnen iets drinken. Vamos meteen weg te rennen. Bendição. Outra semana. Nós temos serviço de Tata. Vamos passar uma carta. Zeker uma Sandra para o party. Volgende week hebben we onze vaderdagdienst hier in het Papiamento Kerk. Zaterdag. Ze kunnen kaartjes nemen, mensen uit te nodigen. We doen een kaartje waar we inviteren gente para vir. Nós temos tremendo serviço com diferentes partes do serviço. Obviamente, um aplauso também para nós romanos com a dança de presença do Senhor. Aleluia. Um aplauso. Estava dando bendição. E também há tem paar passapalo como treat. Que men não vai dar. Er is iets te eten, dus niet snel weggaan. Er is iets te eten. Doe een paar passapalo. Que men niet meer zeggen, moet daar, ja, of een paar passapalo. Hoe passa tuma? Bendição.